Equipa Empresário Sina acompanha o presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Gali Soares Araújo, halau visita ba acompanha Heineken nebe localiza Ihaheran. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Gali Soares ATT, objetivo principal husi visita ne atuhare diretamente hodi identifica no insama sirabele halo investimento liu iha área agricultura saude no selutan iha railaran. Além de ne visita idenemos iha ligação no evento Fórum Business Internacional nebe se realiza iha loron ruanulu resin tolu to loron ruanulu resin 5 fula novembro tinene. Sirene maioria quase 100%, 99% porque é a primeira vez mais Timor. Só Sirene se destina fundo. Mas que se lembra o Sirene se lembra para investimento na área comercial. Sirene agricultura, bagos e pescas, bagos e pecuária. Mostra a parte de saúde e a economia hospitalar. Temos mais Sirene se tem que ser interesse, que é a área sanitária. Kalau kita melihat dalam proses usaha bagi Invest Timor, ada desafio usaha di potensial bagi Basira yang bisa servis untuk internet mau ini usaha. Fokus sebelah sana forumnya objektif dan ini promosi usi sesile internasional terus sampai orang internasional. Sila hari begini itu datanya katakan yang orang sendiri investimento yang nasional usi internasional ini yang memang Indonesia dari marka yang itu biasa sira hari kata marka investment ini marka atau manteng nafat yang kita pasir di fabrik ini itu besar dulu tidak marka itu suruh ini di mereka di polisi negosiasi dalam ada kereta my way referensi pasir responsable sih ya fabrik Heineken Hera atau sila gede hari sini maka hal ya Timor di alam no empresa Heineken Rasik durante ne halona investimento onde produz tua cerveja ne é pura companhia Russia Internacional no sede Heineken Rasik Russia nação Polândia. Reportagem Febriana dos Santos no vai macno televisão Timor Post. Janela informação ba Emahoto. Atau atena informação atual dia kliu kita halua. Hane hambutão subscribe, like, halo comentário no file do media social hoto.